Lijep pozdrav svima i dobrodošli na kanal Zlatina kuhinja. Danas ćemo praviti oblatne. Od sastojaka bit će nam potrebno 500 g šećera, 400 g mlijeka u prahu, 250 g maslaca, a vi možete i margarin, 200 g krupno sjeckanih oraha, 1 vanilin šećer, 100 ml vode i 2 lista oblatne. Prvo ćemo dodati 100 ml vode u šerpu i dodajemo šećer. Sad ovo treba da prokuha i da kuha 1, 2, 3 minute. Sad dodajemo vanilin šećer i maslac. Sad ovo treba fino da se istopi. Sad dodajemo mlijeko u prahu. Dodajemo orahe i miješamo. Evo vidite, brzo se zgusnulo. Posla. Listovi oblatne su standardne veličine. Ja ću ih ovako u tepsiju staviti i odmah vruć fil ide na oblatnu. Ovu ravnu površinu ćemo okrenuti nagore i samo lagano ovako utisnite. I sad oblatne trebaju da se hlade na sobnoj temperaturi nekih sat vremena i onda ih fino stavite u frižider da se dobro ohlade. Kao što možete vidjeti, oblatne prelijepo izgledaju. Nadam se da će vam se svidjeti. Puno vas pozdravljam, čuvajte se do sljedećeg videa, ćao!